Deu Taki hewa. whahau i loto. Okay. Okay. Mala mo lere ki he hatan. O ko kore ke hufanga i ngahi talwhatapu ko toa pe ku whaatapu atu pa mi heni. Ka tae whainga maari e koni o e hotani ke whahoko toai ho mo polokalama ko ia anga maheni i he moni te ko toa pe ko te whunga whanua alo au. I he hotani whoku ma kuloto ke taitai lere heni a palofesa to ke tā sio sio laftani ke whahoko atu ai polokalama ko ia ki he wikeni a ia ko e tau polokalama tufunga whanua ina alo au ki he wikeni. Ke mua ke ma ke taitai lere a palofesa ki he nigo uloto pe ke whahoko atu e kainga. Ko e wike kahau, ko e wike whaosia ke whahoko atu e ngahi polokalama pe mi he studio ko ni. Ko ngā pia ko wike hoko mai rewa ko e wike ia tuku atu e ke tiki mautolu ke mo takitaha tokanga ke ngō whamiri pia teuteu ho Christmasi mo whaostau ke mau ho Christmasi mo whaostau le re iai pia tau toki hoko atu rewa i he wike, ngahi wike ka hoko mai i Sanuari. Ko ia ene pehe i he hoatani ko loto ke taitai le rei palofesta to ke tā si o laftani malo e tau mau e hoatani pia ofa pe le rei mea ko tau pe mi Australiana. Malo bito tonga ko whamamaru atu e i he whakatapu pe me whawhelo atu ke whai. Ko whawhetai be i he tau au mai ki he meta ki tau hua ki he konga loto e mahina koe ni. Whahausi o e tau awhe wanoa ko whamalo atu e ke i mau whenga mai e poko o whahe atu ke ngā tolu ngā mea mai i muia mai e tau. Rama tufunga whanua aloa. Ko ia, i he ko ilo peku o ku lahi apito ai ngahi tawe inga ia o ku fia mau ia ki whamama. Ko ngahi polokalama le rei koni ku os whakahoko i he ngahi weekend i hono taha walu o ku tahanga whakahoko ki he whanua pe mai kakai ko tau peku nau mamata ke polokalama palofesa. Ko tui ko ngahi polokalama le rei apito i he whamama me ta whaak whakako ngahi tuunga whakapolitikare
na na ia tonga pe tau fo mai ia o mai ki he ahon o ku take no fofoki I he separation of powers ko vahe ko ngahi mawhai o ku ta I he whamauanga I he tatala noa mai ko ni he proklama ko osi o ku ia I pe ai ki whehu ina tuku maheni he toko ua o ko se hifo o ku mahawinga ki toko o atu ke whahawakai ki ai ka ku pene ngok to pe ta foi proklama taha ki hui ki ka hau pe ta malolo ke Krismasi me fas tau ka I he ta foki mai ko he tau ka hau ke fulahi apito ai ngahi proklama ia ko tui lava pe ki hoko atu ai proklama o whawhalala me he ho whainga maarie pe mo danga tu ko ia ata ai pota ki o foki tonga ka neo ngoia palafesa ta hoko atu mua I he ta proklama ko ia vahe ngahi mawhai ai koe whamauanga tika ke ta au ki he whiri koe kausula ko ta asi tala noa mai koe ki hono whiri koe kau whamau ka koe whiri koe kausula o hange koe sula koe nai whakahoko I kalesi ko kore ke kataki mua ka ke hoko atu ai aho tala noa Io koe o whiri mahu inga ia I he whamauanga. Koe. Koe whiri ia e ua. Ono whiri o e kau whamau. Koe hae whahinga kalasi o e whamau. Whiri ia makatunga ia I he tohi whamoni aku. Pe mo I tau ke ngā ue whakalao o whamauanga. Koe. Aia koe konga uaki au ta o si tala noa ki aipa ko ngā na o slave ki aipa ta Hawaii. Koe konga noa o whiri koe I he whamauanga. Koe whiri meitu whiri hanga tonu. Ai ko o iloa koe whiri e kausula. Aia koe tau wharea ta ha e tonga koe whamauanga. O ku whai ai e whiri, pa koutuina ke o si whawheloaki I he tapolokau. Whai ai e whiri, ai whakaukau koe. Whiri hanga tono, nei he qualification pe koe whamoniako, tau kei ngā ue, I he mala e lao, mai mala e komistu. O koe ke toi o mai ama mala e ke. Koe. Pea koe, ai koe tui whamauia, whamaulahi, kau whamau, laki, kau whamau tangi, whiri pe mo kau whamau polisi, o tau tāno ki tau. Pea kupehe ko toa mama. Sai, tuku o tue ki. Vehu koe te o ke tuku mai, pa te tā ngā unu ki ai. Koe whiri kausula. Koe whiri koe kausula. Koe whianga ia, o whiri koe Whamau. Whamau. Koe. Sai, kono whianga ai. Koe hae uinga u whianga ai. He koe kai ke whi mao, ha tohi whamoni ako lao ia mo komistu tone, koe ke whi mao ha tau ke ngā. Koe. Koe fo I whaunga ia, na kamata moe. Kamata loa e whaunga ko ni karis. Kamata loa I karis. Koe fuafua whaia, ai whamau sula he historia mamani. I he whaunga whakonistu tone, me whaunga whala. Koe be, o kia nai ai pe o matakari ia na nau whae ai o mai pe he ai kau matotua whae whamau ka koe tau tānoa tau tō rua rahe o mea e koe ia he tānoa kei ai malai koe anthropology ka koe tau tānoa tau tō rua ki he mea whakalao mo whakonisu tone ai koe ku tolonga mai o hau ki he ahoni koe whae ka atoa ia mei karisi Aia koe nau hanga o pehe, koe whai whakaukau mahu inga, koe whai whakaukau, nei makatuunga I he sio whakatemokalati o ahwe. Koe nau hanga o pehe. Mahina o pehe koe kau whamau, nei whiri mai ia e he wharearea pia mohono whakangofua, e he ākon pe koe whai komitia nei hange ha whakatahatoko ni I he wharearea karisi. Mahina oi. Koe. Koe hao me kakai, ka koe whiri mai I he whaunga oe ilo,
mo poto whakaako, mo tau kei whakangao. Ka toi behebe e sio koe e tau karisi. O ku toi whee mau pe, ke toi to'o mai pe hanga tonu. Koe. O i kai makatu unga ia i ha whahinga puipitu a whakae poto, pe whakae ako, pe whakae tau kei whangao. Makatu unga pe ia he fo i whakaukau whakate mukalati. Ke ia e konga i he whakamau anga o ku kau mai kakai. Koe. Aluhanga tonu. Pa koe whiri koe sula koe nai kamata kau karisi. Koe foi whaunga koia. Koia beu ke i whahea. Koe ne alatu peka o ofisa mei loto me whamau anga pe koe pure anga. Ki hakolo, pe ko hakolo e uo, pe ko hakolo e taha, pe ko foi vahenga. O unu mai pe. Koe. Unu pe ia random li peo. Whiri mai pe, alatu peo whai pe ke he ongo e kau tama whiri. Whai ake nau ongo mo nau loto. Koe ke whai ake ha whakaukau. Koe whiri e kau sulau, koe ke toi aie ke whakaukau. Koe whiri e kau whamau, o ku alua e mea koe whakaukau. Sio ke nau pupitu. Koe whiri e kau sulau, koe nau atu pe, o whiri mai pe i he nau o wo. Ko hai. Ko hai. Aia koe foi poini koe ke he kau karisi. Ke o mai ange ai whamau. Ai kakai koe, pe koe hae whahinga rea. O mai ange e nau. Ai koe nau whamau tonga, koe ke whai ake ha nau poto, moha nau ilo, moha nau wako. Ai peha ne tokoni, ka koe ke aia ke makatu, o ko aia ke makatu unga mea koe whamau sula. I he ongo i pe e tangata mo e whiwhine ko ia. I he ene mahino. I he ene tupu hake, i he ene mahino ke hanga whawhonu. I he ene mahino ke he ekonomika po ki nofo ai ki kolo ko ia. Ene sio ake hono matio ata ko ia, ki toko taha koe, ai ko mai koe ke whamau. Aia koe foi tau mua. Ia koe foi uhinga ia. O mai pe ha whahinga taha. Whai aki. Ta koe nau, koe toko ni mangea. Kamata pe mei mua, ki mua e he konga sokolate si, toko ni mangea. Ta koe nau mai toko ni mangea. Koe hopo kotoa pe o toko ni mangea o ke he, o sko ia, hoko mai hopo e taha, ka pau koe hopo sula, mai toko ni mangea o ke. Tu watu e toko ni mangea o koe. Se koe, mai ki heno, hopo i koe sokolate si, ke e ta ala ke ai. Bo e te koni mea. Pea o me kau tala ki o whao kona o whatamia. Kata hau ka so lates ki moa ke ta tala noa ke foi hopo. Koe tangata koe ni, koe tamai ia, ai mea koe tau a tahaina, mo to tonu ai mea koe rea, i mea koe te mokalatu moea. Mokalatu moea. Kau te ai atu ki hoi me kainga o mea mai. Ko sokolatesi, ko tamai ia, pe koe siana ina ne hanga, o fofoa i ki mamani, ai mea koe tau ataina e rea. E koe to tonu, ke te tuu, ma ai uhinga, o hawhahinga ka veinga. O kuke tui ki ai, pe kuke ilo, o kumooni. Koe uhinga ia mea koe tau ataina mo to tonu o rea i hono whakawa e mai e sokolatesi. Ka pau ka whanua ia na e te mokalate te eke nau whanau mo talanoa ka sokolatesi, koe whanua ia whapo uri. Whanua whakaofa ia. He koe tamai e ni koe, a te koe tahakoa ni hanga whakatupo ai u whakaukau o freedom of speech, e mohono o keto i whaunga, mohono u fua, mohono e rito. E tama koe te tau koe ki ai, pia nei whakamau. Koe uhi ngā koe, ne tau ataina koe. Ne tau ka vei, a mea koe freedom of speech, koe tau ataina mo to tonu e rea. Paku ne ome ea, ako naki mahu inga, kia koe mo au. Ta tau pia mo e ome si sua, ako naki mahu inga, kia koe mo au. I he mea koe loto. Mo mea, koe te riaki, e te mo ui. Koe ngā koe te tui. Ki e otua. Whikau ake umea koe nimu e riaki mo ui,
o whika aku mo utui, kia mea o te pehe mo. Ka inga e whai tā anoa. Laha pete mea o ka inga tā anoa si sume tā anoa sokolatesi. Pena ka inga pe o iku pe, na kalu se whai lo ua na i he ongo uhina. Paku tā waalu lewa, o tā wau koe tau tā anoa ki a ipa ka pau, o ku te kea i ke tā la noa pa mahino ia hawhanua. O kuna te mokhalati, pa ka whanua ia wha awha apite te mokhalati mwe tā anoa freedom of speech. Ko monu ia anga koe, kada, monu ia anga koe o u pure anga wesi te, e koe talo e nau whe aha mana au tō ria mo ilo, mo poto, mo whahinga mea kotoa pēr whikawaki mo karau karisi, whe aha mai a mo society wesi te kotoa pēr, ihe tau e tahawhi ke uafi. So, ua maka, ua aka fia, fo i mo uia ko ia ki nau tō. Ko ki tau tōruna e aka fia, mo maka ai whainga tō onga mo ui ke heia. Na i kai ke iai e whainga tō onga mo ui a koe ni. Tō whaau ange tau whaau. Iai pē tau whainga mea tau tō. Tau wha i ka vekoura mo ha. Ko tāno a ue he tau a taina e rea. Pea po fo i hopo i sula ko sokolatesi. Aia koe poinia tonga ko fie whamama wha. Pea ko te kai ke whamama wha i te heni. I e ku upolokalama ki tonga whakawike. Ko tuk fuafua whai en, i e tau ipi o na moe tu funga whanua. Ko e whanua, o ko i kai ke nau ilo, ki he ngahi whakaupau a sokolates, whakaako, moe tau ataina e rea, ko e whanua, whaofa ia i he tala noa te mutaka. Ko asia e tonga, asia me tonga. Asia me tonga i he puta o whanoa asia he ahoni. He kui kai ke asi mai a ke te au mo lo au o kua hamahino ai whanua mo kautaki ke whakakaukau koe ni aina whakatoka so la teske te mokalati mo tawa taina. Koe molo atu e lo au ke wahe ngai te toi whakaukau koe. Nei kamata whakapākia e futa. Kana e toi lo maki ia i he ngahi fia mau kehe whapolitikare i he ngahi whakaukau na makatunga he loi mo i kaka koe whakaloto i kakai. Koe tau whokima. Ki mua ke uta kalanoa ke he fo i hopo i a sokolate si mo tau ataina o e lea. Tau ataina mo totonu o e lea. Ko foi mea ke hike he e ua una whikaua. Kau tā noa pe ke he taua taina. Kai ke tau tā noa ki he totonu. Pea mo e whakangatangata. O e rea toi tā anake atu kei mo e foi mea e taha ko ia. Pea te tā anake atu mo mea ke wha. Ke uai atu ko hinga he ulu i mai e he tau tā noa ka sola tesi. Koe tau ataina, koe totonu, koe Whangatangata lea. whakangatangata, pea moe hai mea no whaku. Kaike, sai peke tau alu pe. E tonga, koe fo i whaunga koe mea koe tau ataina ia o i lea. Nei whakawaa ia e sokolatesi koe fo i mea whakaako ia. O whia mau ia ke tau ilo. He kone i kai te tau lau. Te tau whamau lau. Te tau whakawhikiki noa ia. O se asia i he tau media, asia i he tau social media, asia i he tau wharearea, asia he whonua. O kui kai mahino, ai mea ia koe tau ataina e rea. He kohono whaunga na ia o ku whakaako ia. Koe tau ataina e rea koe na whakawa e sola te si, koe foi mo ui whakaako ia. Pea o ku makatu unga ia, i he talanoa uhinga.
Ko ne hau koe tala noa uhinga he malai a ko o nofo pe i he uhinga. Te ne hanga rewa o hulu i mai e mea koe totonu o i rea. Te ne hanga rewa hulu i mai e mea koe whakatangata o i rea. Te ne hanga rewa hulu i mai ha whahinga mea pe. Ke ne taofi a e tauhanga o whakasinoi, e tauhanga o taulau, e tauhanga whai ake e tauongo, e tauhanga whai ake e tau whakapangapango mo e tau manoki, e tauhanga whai ake e tau talanoa noa ia, e tau ai noa ia mea koe tau taina ere. Se koe mui kōsi, ai koe nau lawe ke. Nau whatonga ina e toi talanoa ke apa lau whesa ina potua ka ape me o mo program. Koe foi tālanga koe e iki pare mia ia mo kalafu moa. Ko usa watapu ka nau. Ka wao ki he tuunga o ku kei asi mai e whahinga tālanga pe he. O ne hanga whamanat mai ka tau tōu, o ku i kaipe ke aha mahino e ke whanua ai tau ataina e. He koe kakai e ni tau pe he, tau whalala ki ai koe taki e, koe ik pare mi ai koe taki e o mitia. Kana whaka ose na tālanga, o na mawahi na o mehe tau ataina e rea, mehe totonu e rea, mehe talanoa uhinga. O na anu nau ki tu. Pako wakai hifo, popou e kakai ki he, popou ki. Popou ke foi whihala ke. Ai foi tau ataina e rea lo ua koe ni, popou e whanua ke, popou ki. Ike ke popou e lo au ia ka hataha ia nau. Popou e lo au ki he foi momeniti kona na tala noa uhinga. Ia ngata pe. Kona mawahe be ko tau lau, kona mawahe be ko tau akita aki, kone osi. He koe mea ia na mate a sokolate si, kone nofo i hono ta ofi e u mea koe. Kana i koe pe o tamate. Ia kakai karisi he koonga koe a koe kao sophists. Ia koe whainga kakai koe ni, koe whihangahanga ia sokolate si. Kau atme foi whihangahanga e raha ke ne hulu i tala noa, i he taimina e whamau sula ai, mwene whakawaku me tala noa, ki he tau ataina e rea. Koe kakai koe ni koe foi te whito i ke mo sokolate si koe kau wako. Koe nau mea nai whai koe nau wako i kakai. Ke oa te nau tala noa ki nau tōu ki ha mo oni o a foi mea. Ka nau tala noa pe ke whai aki pe a ho o ngoi. Moi whai aki pe ho whainga pe koe ke maari e pe ke whakalotoi koe ke mahau ingai pe mo oni pe. Ka nau nofuna tore e whakaukau o e whakalotoi. Persuasion ko foi lea ai. Whapapa. Nofo e kau sophist. Kai ke mahu inga ia pe koe hai uhinga. Ko nene mahu inga ka nau tōru ia ke lava ke nau mālohi i foi whakalotoi o e uhinga. Ko mea koe nei whai koe tonga koe he tae whānoa. O bai e haone. Peu tau ke nofo pe. O stalang hanga tonu peu ki tō. Nai nofo e tau e whānoa i he mea whakasophist. Ko toki ai atu ni au i ko mea whakasophist. Kai ke mahu inga ia pe o ku mooni e uhinga. Kai ke mahu inga ia pe o ku sivi i tau ataina. Ko mea kena mahu inga ke pai e fu i tala noa ke win, ke malohi, ke mau hakakai, ke mui. Ke whakaroto. Pana e alu ai loi, mo e kaka, ango e tā noa koe ai mutua. Alu e pūpū, mo e ngesi hina, e palalafa, o mea kotope. Ke hepe, ke lava o mui e kakai. Pea ke whakao e fu i tau moa. Pea koe whahinga mea, whakatuta maki, pea koe whahinga whakatoka koe ni nai whai mai koe, ai ni koe nai uhinga e no hopo e sokolate si. Koe whehanga ia o mea o whai he ahoni i mamani, i ngahi,
te mokalati, mo ngahi politiki lahi, pe aku kaasia ai atonga ia. So koe fo i tufunga koe na whai koe e tupo ulu aki, na e tufunga ia ke tau whaawhiofi, ki he whahinga whakaukau whasola tesi koe ni, o mea koe nofo he lao ma komisu tonu, pe nofo i he uhinga o mea koe tau ata aina o rea. Osu mahino au pito ia he komisu tone, ko o afe pe mea ai tala mahi komisu tone mo lao e whakailo koe ka ke afe me he tala noa o e tau ata aina o e uhinga. Sio? O koe ki tau rere tau tau rere, fo i mea koe nei whakawai koe tau whaha. Fo i mea whakaaristotolo ia, fo i mea whakapalato ia, fo i mea whasaloatesi. Ka mui tau tau ia i e tau rere, ki e kau sophist. Ka mui tau tau ke zio koe tama filosofa koe, ko Niccolo Machiavelli, ka matalawe ke aiso. Ka mui tau tau ka Niccolo Machiavelli e senturi taha no i Itali, ko ne pehe ia. Koe politiki mo te mokalati, koe lohiaki mo kaka i ke la. Kai lava ke alo maa mawhai. So koe mea iau whai koe tonga. Ea koe whai tonga he ahani. O kui kaito e tala noa mo oni hata haia i tonga. Ka aku whakahaori ia ko aia whakahaori ati. Ko pau ke loi, ko hinga kai maa mawhai, e koe maa wai ai paanga. Pea naulawa purea. Koe whaunga ia koe, koe te mokalati a koe, nai o mai koe i he tau e whaanoa, mo ua awhi hofi. Koe tau whokima, Tau e whiha, ai whai, ai whatongia whakaako o sokolatesi. Pea ko hono whatongia mahu inga nai whai, koe ne tuku hifo e filosofia me he wanu, i he lau ia ai ka wako e koonga. Koe ne taaki mai me he wanu, hena e nofo pe ai hako ia mo filosofia i kau hou eiki mo kakai mau paanga o karisi. Ko nau tolu pena na wako. Nau tolu pena na wako filosofia, nau tolu pena e hako Chinese whanatula e hako. O so la tesna ne taaki mai me he wani, e ko ne omi me foi ata kai ko e hou eiki mo ka mau mea o mai ki he halapure anga, o mai ki kakai. O mai e sokolatesia mea koe tau ataina e rea. Pea koe kono whakailo, tuku ange e neu mea nea whai. Koe ne whakailo, koe whakailo pehe. Whailo e kau whare e rea. Ulua ki koe pehe ne hanga o whakakonahi, pea mau i atamai e tō tupu. E koe whika ua, koe ne hanga o whai e ngahi lea, ne whakawhehu ia a ngahi o tua o karisi. So koe, pe moi hafua ngai mea ne whai kai whakailo, koe ongo mea te whito. Whairo rewa pa, koe mea rewa nai whai ne kai e whie ma, e whai hano whamau, e kau whamau, kai whiri mai rewa e kau sula e toko ni mea. O mai rewa e kau sula. Sa, whai fua malanga e kau kaltala ki, tala e ha, moi ha, e o mea sola tesna e whai. Kau ki lawe atu ki he lau maari e koe tangata koe ni, mo ne nofo koe i he mea koe uhinga, mo e tau ata ina, mo e totono e mea koe rea. O se na uhanga o talatala ki, pe koe aga koe tu e whamau sulahe aha koe ia. O koe whai kongkonga la lahe tolu, te nau whai e nau tutu uni ai. Koe ula ki koe nau tutu uni pe o ku hala ia, pe ku tonu hia e tama koe ni. O ku whai e tutu uni ka e kau sula. Osko no whamatalai. Pea osko ia, tutu uni kau sula, hala ia sukulates. Ne mau e lotu koe a karisi. O ku ne mau e lao e whonua. O ku ne mau mo e anga whonua. Ie ne hanga o a koi mo whakawhehui ai umea koia. Osko ia nau hanga o pehe kau sula halai. Hokot ke konga o to e whaidutu une ai kau sula. O ku whewhe ai ngahi mea koe ni o tahanoa kia e tangata. Whamalanga koa sukulates. Toi pehe kau sula i kai whei unga. Pea o ku ne toi hanga e ia o whakatupu i tai ki nauto. Ka tō ki lawe atau ke he umea koe ne tahanoa sula. Pea ko mea kano tolu.
Koe tutune kausula, koe mate pe koe mo, koe tau tea mate. Ia tau pehepe kausula, tau tea mate. Toko lahi ange whahinga nai loto ke tau tea mate, i whahinga nai loto koe ki o kuhala ia. O kuhala ia. Ia fufua tutune koe kausula, to nuhia pe halai. Toko lahi ange kau. Pake tau whehu i reo. Kung tānoa koe solo, he ku alu koe fo i hopo. Kung tō lahange ita kausula. Nei ki toko si e whahinga he ula ki ka mata koe tutuni kausula na nau pehe u halai e sola. Koe toi whakaosi koe pehe e mate pe mo ui, toi toko lahange ka kaina nau pehe ke tamate. Ka koe hae uhinga, pa koe foi mea koe te whamabopo ke tānoa. Koe hae uhinga, na fu ita pehe ai e kausula. Hanga so la te sia. O ai e kausula pa mo e fu fare katoa ke nau ita mai kia. He koe ne ngai poi ni e ni nane pehe. Koe tau ataina e lea e alu mau pe ia mo e me alalahi e tō. Ko whia wawaha ko tui e toi tā anake mai pēr ngai whakau kau nau tō nau laue. Koe whai tānoa ko niu whaia he tohi nei tohi e palata ui koe apology. Koe apology nei whaia e whai tānoa ko no hopo e sopatis. Kai kai ke ulawa tānoa ka kato ki he umea ko atu pēni koe ngā kata haukoa. Ka koe pehe koe e sokolates. Koe tuu koe e tangata koe he tau ataina e rea. Ko pau ke ne mau ai u mea koe ni. Uno aki, ko pau ke ne hanga whehui, ko whe ai uhinga o ku lelei good. Ko whika wau ko pau ke ne hanga whehui, ko whe mea o ku tāu, pe o ku hanga whakamata pūri, pe hanga tāu, hanga o ku māu, o ku tāu, Koe mea taha, koe pauke te hanga whehui, koe hae mea o mo oni. Na koe hae mea o ku whikau aki, pia moe to tonu o i ngahi whakau kau koia. Ko toi ta anake te whakau kau ke to tonu. Aia koe virtue, koe ngahi mea o tāu, pia mau, pia hanga whakaofofa, koe whaire e ta. Ngahi mea o tāu. Te tauhanga whehui i he uhinga i tau ataina. Koe hae ngahi uhinga i he tau ataina i reau te tau kawei o ku māu, o ku whaaofofa, o ku poto tatau. Koe urea koe iau ai pēke whi whakaukau i veti. Pe koe arete, koe whirea whaka latina i veti, koe arete koe whirea whakarisia. Koe whirea na e toi ngā eake koe piety, koe whi behe so latis koe uhinga. Ka pau ke tala noa uhinga, whakapapaui o ku kau e whoi mea koe e, o ku mau ho whakaukau, o ku whakaofa-ofa, o ku maa oni, tānaki katoa te umea koe au na uhinga. Koe mea e ta, o ku lele, o ku kūn. Sio koe tau tānoa tau ataina tau tō ria ki he rea au tau tānoa noa ia pe tau. Pea whakau atia. O ku mooni, ka koe mooni koe ia, kua pauke ke sivi tu o fi, ke whakapapaui o ku mooni a mea o kita. Koe na hanga ko hopo i, tanga i soa lates. O koe ke mahau inga ia ke te au pe te mohanga o tautea. O koe ke mahau inga e ku mo ui a ku ia. Koe mea koe mahau inga i he uuhi. Koe hae ku komi na e whai. A e ku wako i pe whanau. Koe mea nā ku wako i, neka ke wako i. Hataha ke mui mai. Na ku hanga wako i e tangata ke whakakaukau. Ke whakawhehu. Koe tau taina e rea, koe tau hanga whehu. O makatu unga, i he mau o e anga uhinga koe, he makatuonga he lelei, he makatuonga he mooni, oe kaweinga pe koe uhinga koe apa koe isiu koe. Beso la beso, koe hae ko mau whai. Sot ka nau tolke tau tupu, o ku nau mālohi angi, ka pate nau tāia, au te tāia au. Koe hae ko mau, ai corruption o kou whai. Koe hae mau ko whai ko nau atamai.
Ko mea bena ku hanga ko i ko ako ke nau fehu. Ke nau fehu pe o ku tāue, pe o ku leleye, pe o ku mooni. Ko mea bena ku whai. Ko mea koe pehe ko lau mo whanga te ngai. O tua mo yanga whawhonua. Ko e ku hanga pe o fehu. Ko mea bena ku whai. Te ane pehe reo. Mandui, ta fok mai ke kau sophist e tong. Pehe he kau sophist. Koe mooni, koe tāu, koe lelei, oku makatunga pea i sio asione, mere, pita, amanake. O koe kia hafo i mooni ia, pe ko halelei ia, e tu uhe ia te ia. Aia koe whahinga whakaukau na nau umai. Umai ia he taha e nau kau, e nau kau, ako iloa e kau sophist, ko tangata kau Protagoras. Ko te he Protagoras. Koe mea kotoa pe, o ku fua ia, me he lau asione pita amanaki mo mea. O koe kia hafo i mea ia e pehe e tu uhe o lele ia te ia. Aia koe whainga toha a reri nea kui koe relativism. Koe makatu unga pe mooni, koe kia mea koe mooni. O koe kia mea koe lelei. Koe lelei koe ki he, koe kou via ki he. Koe mooni ki he, koe tae mooni ia ki he. Ko mea e koe nei no whai kau sophist. Harewa skola tesi o ne malanga i kau sula he whamau anga o ne pehe. O kou tuu au he lelei, o ku lelei peia ia te ia. O koe ke uhinga e ne lelei ko pita mere a manaki mosione. O ku uhinga pe e ne lelei a mea koe tau ataina o e lea he koe fo i mea pe o ku lelei ia te ia. O ku uhinga pe a e ne arete, a e ne mau, mo e ne whakaofa, he o ku whakaofa pe, ai fo i uhinga ia te ia. O koe ke whakaofa ia ko uhinga ko ku fie mau pe ko ho fie mau. Ngarewe so la tesi ko ia na ne fua o mai, o ku ia e me a koe justice whakamamandla. O koe mea koe whakamau to tonu, e ngawe aki pe eki he initia pe tia mi tia, Amerika, Falanise, la moe hafua. Aia koe umea koe oku o mai, ko hono maho inga, he koe umea koe oku o mai, pena e kamata me ai hono o mai, ai u whakaukau pe. Koe whakaukau koe tau ataina e rea na ne hanga whabai. Koe whakaukau e lelei, koe umea koe heka i e whangatangata pe ke he kaukarisi. Koe ne fo i malanga koe ia, na ne pehea. E ia e aho, e ngawe aki ai whakaukau e lelei o kou tā noa ki ai, ai whakaukau e tau ata aina kou lea ki ai. E ha whaahinga taha pe, i ha whaahinga mamani. Koe ke whangatanga sa pe ke kauarisi. Pea koe nenanu e peherewa. Ko mea koe no whai, ai kou mō whakailo au ki ai, pea tui ki ai e so kausula. Ko mea kou whai totonu ke mouhanga motolu, o totongia, mo whawhanga ta totongi au ia ki he ngataanga he mo. He koe pare ia koe ki he kau spoti olimpiki koe a karisi. O nau tolu nau ikuna, o whawhanga pe he pureanga mo whanua ki nau tolu mo tau ki nau tolu au ki nau mai. Aia koe nei uhinga eni koe nei tala noa i ke he mahau inga koe eni ngā ue. He i kai ke lava mahino ka nau tolu, kai mahino ia ki tuku au, ai whakaukau e te mukarati pia moe a ko pia moe historia iha anea. Aia koe mea kou tau whamapa opo mai ki ai. Pea au whoko ave, pea tutuni koe ke tau te amate. Pea ave reso a te se tuko e prisone kau whaos. Whamau ia he kau sula, koe loto e kau sula, pato e italahe kau sula, koe ne talahange, koe ke mahu inga e ne mo uia. Ne toto hanga rea whamama whai ai, e ne whoirea, but the unexamined life is not worthwhile living. Koe mo ui koe ke CVCVE, ta tau pe ko koe poko au, koe mo ui ia, o kai tāu ia ke mo ui. Aina ne mahu inga ia ange i he ene uhinga. Mahu inga ia ange i he lelei koe na ne tau kawe, i he tau ataina rea, i he ngai mo oni whakako, mahu inga ia e ngai ne mo ui. Pako toi i talahe a koe kau sula koe ne talangi.
ko ki nau tolu o na wirifia ke mate ka koe mate koe whanonga ia koe e lau maari e ki he mo uieta o kui kai mahu inga mate ka aku mahu inga ange ai ngahi uhinga koe o kune hanga tuku atu ki he mo ui e te mokalati pe e mo vete atu ia ki he mo ui koe a mamata aia koe te kai whakauwa pe amo whakahu te ke tamate ara lewa no ka ngame ko whaosa ko kurito o te area whai tohi ia ki e tala noa ke no whahu piriso ne o wilo ia koe kurito whai ngoa peke tangati alato no ka ngame ko ni o tala so lates o koe te ton ke mate nengo koe tutu ni ai ka wha maasuna ko o stei dewe a e waka stei dewe a mo motu ke hola taki i koe ki ai hau ke mahu inga koe ke o te ke mate mahu inga koe ke te mukala mahu inga koe ke he ako mahu inga koe ke siulaisa karisi whakaloto i he tangata koe ko krito tangata na mau mea osko ia talangi e sonates ko e ku tau ataina koe ke ulea na utu pe ai he whamawanga o au ki hono tau te au ke umate pe koe talanga foa ko e ki he e ko uhinga. Ka te uto e talanga foa pe ki he tutuuni ai lao. Ko e tutuuni ai lao ke umate. Ke whanonga atu kai ha. Ka lava ke tuku pe e ko uhinga. O kui kai tulolo e ko uhinga ki he kau whamau sula. Pe kui kai tulolo e ko uhinga ki he kau tatalaki. E ko wha ingawe le leina e unau whai. E ko wha ingawe na mo on. E ko wha ingawe na e tau. Ka koe fo inofo i he tau ataina mo to tonu e rea. Whikau rewa e ia kuito ke ana. Ne tō mai ai vai kona mai o am koe ke ne. Pako tui koe fo i tumutu muia e tala noa ke sula. E tumutu muia e tau tala noa ke tau ataina e rea. I he tangata koe. Koe mea maho inga ko kia e professor ai konga koni ko ke hanga o whakahoko mai a whikawaki pia moe mahu inga koe o sula mangahi te whito i makatuunga o totonu ke ngā ue aki e he kau sula ka tau sio atu ki karisi ke he futoko ni mangiau koe kau sula ka pau e whai e mea ko ia i tonga mahalo ko e oska atoa hafo i wahenga ia he no whikumi koe kakai koe palaparema foka o tonga he te ngā na ngā pe maha ka toka honga fulu ka kusai pe ia koe konga koe ni ko whia mai au ke whehu i ke whahawhaka o kau ki ai na e whai foke hopo sula an koe ono pere tu i waka no pea i hono whiri koe kau sula na te ke whai e hopo i o si lere penga hei tuku aki i ia koe kau hopos koe kau sula ia o kuna o pātoa na tolu mo sea sula mo a fua pe lere pe ko alatu koe osi koe fui hopo tala na tutu ni o hala ia no pere ki he fuakavaloi mo ha fangi me na toi ke na fo hala ia ki ai ko wakai ko fehu ia ku ia o ku ko whainga system pehen ko ke ai sula ia e alo pe ia palaparema pehe ko inga he kon tango na tala tutune na tol tala mai hala ia ki whakavaloi pe tangre a ti waka no ia ki he whamau anga te maalungange haure ka whamau to tonu ia an gogo na wako la mo whamau o na tala mai ka whamau tolu ko ia o hao ia ko ki hala ia e ko kuseo atu wai palaparema hoko he i he whainga sistemiko e pena e whao pe ke pehe iyo ke whatonga e tāna o koe kau sula ko a sokolates koi ko kau sula ko ia i he ku nofo o sio ke fo i tala noa na i keike asi mai hanau whainga mea whakapolitikare koi pe ko hanau whainga whiriwhiri manako ko uhinga e nau tutuuni na tōruia koe ke bloki halaia. Ua koe ngahi poina ni tau kawei koe ke nau whemari e kia he nai laua sola te sia ka tau tō. Tolu mo ui pe mate tutuuni kau sula ke mate. Nai makatu unga pe ia i he nau whakamau e sola te sia.
He nai hanga e so la te sia o ai bege ita pane hanga ia ta nge o bon ka to me apa. Toi lau atu ke kausula pa lau ke kautanga aki. Ko uhinga e koe nei fai ai e kausula. Pa ko usio ki ai ko foi tau tea to tonu pe ia. Na o ange hena e kore pe e so la te sia e foi tau tea. Hanga pe ia kore ke mo fai e foi tau tea ka te au. Ke te a choice e kausula. Ai atu pe koe mo ne to hanga o lau atu ke kausula fa hanga ina to o fai pe koe o a pe o tala mai kausula. Saya ke mate ko na ku ke lau mai ko pa ke tutu ni pe ko pa ke tau ka ve pe ko sai pe ho me kai ke usio ia na e uhinga na tutu ni hana u kau me kau tala tala ku kau tala tala ki me fare area kai ke pe na pe mo ni me tu kai ke wakai au ke foi tutu ni e kau sula ko ia na i fai pe me na uhinga so la teris ai ko so ke ai Neango, nai whapo ngea so la tes. Kana e maape. Hanga pe ko bao fia me feita ano e sisu. Naka e whamau sula, ko whamau. Pai la te kakai. Kana e whai pe ia, ki e foi. Tala no pe sisu e manetu pe anaya koe aloe o tua. Nanau fia mau ke ne pehe mai o kui kai koe aloe o tua. Sire e whainga whai tatau koe. Ie uho, ta mo fu. Ka ke tau ha koe ke foi hopo koe te waka no mo kausula. Na ku la e fo e au ia pena e fefine ia me ai ko fefine patoa na e. Ta mo mo mai e fefine ma me vai ni hono tala mai ene fa amu ana ki bo ua. Ai no pere Pena ia o ke hono toi tala ko ne tutu ne ka whamau kangi o hawa tu wano. Na toi wakahi fo toi asi hake hono ai upo usti ai lau a whiwhine koe. Aia oku os mau re wa ai e tau ka anoa tau tō ke mea koe sura. Ka kodui e tonga. Koe whatongia ia o e pure anga mo e whakamau anga. Ke nauhanga o solova pe beteki pe whakatotoloi ka pau ku asi mai hawhahinga ma tui he kai ke taulawa tau tōria koe alu koe kau whiri koe kau sula he kai ke ko hono lao o nau koe hono lao he kai ke tau tolo whiri mai o whiri mai pe pate kakai o ai whiri kau patoa whiri pe kau patoa koe foi lao koe ke whiri kau sula nau ta anoa ki ai koe o pe o whiri mai ka koto ngā voksi si Aia koe kau tamakana na o e whiri, o whai mai whiri koe e kau sula koe ke whai hopo. Koe ke o maule rebe u toko whia, ki toko si, me whoke kau sula, ai maa pe kua u toko wanoa pe kai. Kau sula atonga. O ku maa u o hongo whutu. Aia ka koe kau tamakana na o whiri. O si ilo pe nau tō luia e kakai koe na nau whiri mai. Matui koe anga mahene whiri kau sula koe whiri mai hakakai pe pa koe ke tau wha ilo e tatore kakakai koe. Ka kotonga, koe parapare mai e o e whiri sula. Koe opo whiri mai o si ilo a mea mo mea ka koe o atu pe whoko whiri. O si ilo pe ai pato ai. Pa ku o mai, ka koku anga koe e ku sio ke ai, koe whuke te aha whaunga ia, koe whaunga pe. Koe whaunga pe. Ange pe koe tau lau koe whaunga pe o whiri ai kau whamaua. Ka koe toe nia e tau hanga wakai, ka pau o ku asi mai ha whahinga tala noa pe he. He ku o si ilo pe mei tonga ilo pe whamaua anga. E mea kou lere he social media, e mea o ka noa he koro. Ka whai no wakai. E koe foi mea koe aku mau. Na e ware lau pefe fine koe ia he whai ai hopo sula. Mo ne tala e ne uwha amu ke whai gatu whakano. So e mea koe ana tōtun ke ta awhi peto o ia ki tu o ka maha tāke. Ka pau ne te anu kau patoa. Koe mea koe aku lawa whai. Ka pau ne ke whai ia ta aku patoa mo kau tamana na o whiri mai e kau sula. Ihe ku lawe i. Sia pa ka mea koe na hiku. Na iku ki ai. O ku iku pe ia alu o kai ke ola e fo i mea ea koe ka pana nau whakapolitikare e kau sula.
e Oi. ma te ko foi o wa ko fa ma o anga ia te tau mo ni he o to e fai e mea ko to e hop to e fai mea ko to e tangi ke sivi pe ai foi ke isi ka o rewa fa os ke ka ai ke fai pe mata pe ka usula ai pa pa na fa patoa e mea ia fe unha pe na auto luia foi hopa sula to e feinga to i wa no ia ko ke fe mare mo ne loia e was mai o ere meniti pe ka te tau sivi pe me foi hikinga ke foi hikinga ta walo fra os pa ko ivi o to ta ha ko ku ange ko to va no ka kapo ko ne kumi pe ai ne mo ni ne kumi pe ne toto nu o makato unga he lao pe alu pe tala mai re va he ka kai ko o ku qualify ai ko na ya ko lao mo ilo lao ta ko ke ka usula ia mo na tu ni na kai ke ma he sto masivi ange ka uta maka mo na poto mo na ilo he au fanga tuku I he kausula e tau fa ke hebe sai pe sula ka ko pau e huai ko e loto ia ko ai fa demokrati mai fili ka pau te na mai na to ria o anga ka pe he una tuku mai pe na to e na uhinga na to no foki whakalao, o ki kai toton ke nau tuku maha nau mea ki tua I he lotonga lere hopo. Me he loto sula. E sio ke whahinga mama. Lotonga lere hopo. U lere peka sula ia mo fe fine mai ni koena. Nei tuku mea mai pe ia he social media. Nei tonu ke puke tu ia avo o tuku ki tua me kau sula. Ka nei kai ke wha ia tonga. Aia koe parapare mai a tonga koe e kusio ki ai. Nai o mai ia he tau e whanoa pe nai o mai ia e pare mia koko akirisi. Ke whakapolitika rei ai mea koto ape o ku whai he whanua I loto motua. Neong o ku tapu ia he whakatemokalati ke ai o pehei. Ke whakahu mai ai whawhahai whakapolitika rei ki he loto pureanga ki hono whakarere. He koe hae mea e hoko ai. Mau e tau ngā ue he te tau hao whawhahai. O si whamama hei koe sina koe mea koe administration koe e pure a ngā he tuu ai mea koe konisu tone moe la. O ku keheia me he kautaki, e koe kautaki whiri he tui, o koe kautaki whiri he kakai. Ka aku nāu kehe. Koe kau whawhawhonga whapolitika re, o ku keheia te me kau bureaucracy, me he kau bureaucrats. Me he kau ngā ue, o na au whakalere ai fo sino ngā ue koe pureanga. Paparewa o mai e kau politika rea me nau ai whapati tai mahino koe me tai whakalao whakalere pati me koe nisu. O whainga ke whakahu ke fo sistemi. Mai ni peko na tau sio e ngā hita o koe kuta mere mai. Tau whe mau moia e pureanga koe ni ma pureanga e ka hau ke whakamawahe wahe e ku asumai e I he tau tala noa sula. Paku ta o fia heni. Pe kai mi koe na ngā ue ai he Green Party he ni na kui he party ai Demokalati. Ka o hiki mai ha e whewhine hen ko Kerry Tucker, whewhine I loa ia he Green I hen. Ha ma ngā ue pa ne sa ia he ku ngā ue na whai hen I he malai a komo community pe hau rewa age. Paka mao koe a ma ngā ue he Green. Ka kua kuta no me ku tau ke. Ki loe ka o ngā whakapure anga he ni. O kui kai ngō fua ke mau whakataha mo ki nau tōru. Te koe hae paha pāti whapolitikare I he papiliki ke nau asi o ku nau asi ke whakataha mo mauto. O kua ngahi wheitu, ka kua ngahi whakangata kata. Ko uhi ngā ke ha, ke ua asi mai, ta koe ku kai ke green ia, kai whakataha mo mauto, alu e ripoti, nei whakataha mo ka green, ka koe pure anga ia liberal o tonga whakanere. Ko kua ngahi whakatangata ine mea koe ia. O totono e ka ngā whapure anga, e kai ke nau tau ata ina noa ia mo mai na upat whapolitika. Na ke ki e tala noa foki e palafesa ki he kaka ke mahino ka tau tolu a te mokalati I he aini koko na e whakamatala I mai sa kolotesi. E koe te mokalati ta e mau ia te tau ngare aki. Koe ai toko taha kune whehu I heni. Ai whakaukau koe ni. Ne tā mai koe, te mokalati
Ko te mokalati ko ia te ke i tonga, ko te mokalati ki he lerei ai kakai. Pea ko uhinga ia hono teke te mokalati i tonga, ko ngawe hawa aki ho tau tu i tapu moia, ai mawhai o maumelia e kakai o kunau lalalo holo ai. Mea pango pea koe ke, o koe ke whakahaa mai toko taha koe ni, pe koe hae ngawe hala. Ka kune tohi pe ene comment pe ene whehu i koe ni. Ka kune lawe ke te mokalati. Aia ka pau koe uhinga ia tau teke te mokalati, koe uhinga pehe pe te tau iku whilewa o whewhe ai. Ko te mokalati ia, ake ko ngahi lawe ki moa ko o si ihe konistuto nepe ia. Koe. Ano ngahi keto i whakaukau, pe mono ngahi fuo, pe mohono erito. Ka oku lalawa aki ai konistutone whakatu. Whakatu, koe. Aia koe, pea koe uhinga kou kune ai mai, ka pau ne eha whehala aki a hatu. Oku iai hono tutu uni whakakonistutone mo e whakalao, i he tuu atonga. Pea oku iai e mawhai o wharearea, mo kabineti, ta tau be he kuonga koe nei ke i sea e tui mo kuongani. Aia koe, aia koe kuhinga, oku i he konistutone ke tau tea i hatu, o kai ke pehe ke tapu, ka oku iai e ngahi kupu he konistutone, ka pau i kai ke whakonisutone mo whakalao e tui, pea oku ngofua ke whai ai ngā au e ki ai. Ko mea koe ki hono hopo i koe u whakngatangata ai. Ka koe ku poi ni e tonga, oku i kai ko ha mea ia koe fie mau ai kakai ke nau hanga whatontonu e kautaki. Pe ai ke arake kakai ia pure. Ko whainga whakaukau ia ku ospahia historia ia no tala noa i pe moi. Whainga mea nea mai e Marx, Karl Marx, pe aku mui gai ka ufonua mo komunisi. O ko whae au he tala noa koe ai ke teke he kakai he koe te mokalati ia. Te mokalati pe tae te mokalati o ku teke pe he kakai ia ha mea unau firma. Ka tau pe koe pure anga wha te mokalati, pe koe pure anga u kai wha te mokalati. O ku poi ni koe whakaukau koe hono teke he kakai ha mea, koe uhinga koe nau firma u, o ku ikai koe te mokalati ma upe ia. He kua where a u teke he historia koe teke ia ke komuniusi e he kakai, i Lucia. I sia ina. Teke koa ki risi koe mo mea nai whai koe teke ia, koe koha teke ia e te mokalati. Ka pau na e teke koe teke e te mokalati e asi mai i he nau anga whai. Ko whakai ka ia pe tau koe te, koe whai teke peta tau pe mo teke nai whai. E kautaki whakawao he historia. E koe ha mea nai hoko, teke o tala koe teke a kakai ki he te mokalati. Ia whai koe whai teke o nau pure, to tonu ke nau whakalere whakate mokalati, pa nau mo ui whakate mokalati. Pa nau whahia nau tō luia i he pure anga. Ta mai nau tō tuku e lā mo koni sūtone, ai pe nau tōle nau kaupone, e ke whahalanga whakakalaka he whonua. Soang, ka koe ha mea nei talamai. Talamai koe teke a kakai. O ku ikai hono whakarea ke mahino. O ku ikai koe teke ko tō pēa kakai koe teke whakate mukala. Ka pau ku whihala ake ai tui. Tupo ua nai tō nou. Kai mena hoko. Hei whai hono tūtu uni hono whangangata pēa tau te ai e wharea rea. O ku malawa ke whakahoko. He oku ihe kondistutone. Koe. O kui ai mawhai o ku ihe tui. O kui ai mawhai o ku ihe Queen ko Elizabeth whakaitu. O kui ai mawhai o ku ihe Paristeni o Amerika, Donald Trump. O kui ai o nau ngahi mawhai ko toa, o kui ke tatauia mo mawhai, ko ke tatauia mo mawhai. O kui gaha mea koe teke hake kakai ke mawhai tatau mo taki. Koe teke o ku pehe. Tala noa koe
ai filosofa ko hiko pia mo Karl Marx ko ni stiu tena mui ke ima ke hiko Friedrich hiko ko te ke I hake ki he foi kalasko pe tupu mai e foi kalasi ia e aloha ke ia taki ange ko behe ko Karl Marx ko ne behe fo te ke he ka ngā ue he ka kai ke na o hake o taki kai tu hifo kau pure ngā ue pe kau capitalist pe mo ho eki mo aristocrats pe na piri tio ino sai nau te ke mui ke ai whahinga na wala ke pe koe a kakai pe kau proletariat ko kau bourgeoisie nau te ke hake pe koe he kakai ai ko kuhinga ko teke ko toa pe ko teke frate mkala nau te ke hake pe koe o tu fufulu ko toa kau tama wana I olunga osko ya pe nau ka no ka hiko mo kamas whakatupa na tole te foi kalasi pure wha o ieta ai ko fai ko ngai fo lua lusi o fe maro ke tau fai e re vai tau na ka ke tau behe ko ka pau ko uhinga ia me fai le ka pa na fai tau te ke ko I tonga hange ko fe hu pe alu hake a krismo pa to apa na ufanga o faka fotunga mai ke hello au mo au ai mo ui frate mo kalati e tapuni hokutu e kai ke urea kia te ufaka apa ki ai pa te upuno ki ai I uhinga whaka ako mo uhinga frate mo kalati hina kai ke nau whai ko hae uhinga ke uta erea ki hele erea ai whonua o pau ke uta ano ko e tui o koe hano whanga na kai tu neongo e mawhailahi e tui tu po wono neongo e mawhailahi a Queen Elizabeth neongo e mawhailahi I a Trump ka o kui ai honau whakangata o kutala mai he konistu tone pe moe la o ki kai ke whakanga o fua he konistu tone moe la o ke whai te rihe tu I tong o kene wha mo pula I ka o ika te tau pe mo Queen Elizabeth te tau pe mo Trump o kui kai ka koe ngahi mawhai ko o kui anau tolu mawhai pure o kai ke mau pa kai ke mau e he kai pe ke mau e koe ai mawhai o pare mia I hatain ke mo tatau ko te ke mawhai tatau mo hai e kai ke pe ke tau mawhai tatau o pare te tau te ke hake ya to o pare mia ko ia ka to ha pare mia ta e ke mawhai lahi pe ia se mau ia ko ta mahino fo ke ni I tau tala noa ko ke mea ko political power mo mea ko mawhai pure ko mo mea ko mawhai top top ko mea ko loto au pito pa pa hina ke tau mahino e tau tol ko tau tala noa pe I he foi language pe ko pe foi tala noa pe ko fai mai he tau fa noa o tau pe he pe ko he I kai pe I ai hata taimi e te ke ai e kakai pe nau mawhai pure tau pe mo Ika fe mau e ke mahino ka tau tolo pa pau ko ke mahino ka tau tolo para ma pe ki tau ai ko mahal ko ku whamatala pe me ta nak ke whakawau ko ia tong Ke professor ko to tahe ni kuni hanga o mai ni comment mo ni popo ki pokalama ba ni pe e ko whaulao o to tono pe ia ki pure ki whare area ki hoko atu e nau whaulao ke tātā puni ai ngahi mea ko ia palopare mai e society ai ko hangi ka te au uhinga nia lahi ngai palopare ma hoko I he nofo I society ko ka ke whai mo fusi e la ngahi lao ke ngā ua lelei ka lawa ke tau mui ko toa ki ai pane whakatātā grewa e ia ai palopare ma kanu hoko he whekai naki ko ne whakarea ko whekai naki ngahi pāti pane hangarewa o mai ene solution ki ai ta mare vai ko me fai do ton ke hike le sisita ia patio ka fotu ha pati tonga pe hike no le sisita na pa ta miliona tapu ileva ke te fa ha mitia pa tapu ke te fa to fa fare mo tanu hala mo ngahi me pe he ke wesia ake fili ko akakai pe fa papa I pe fili ai pare mia me te pile ko akakai ai ko anga ia komento mo ko ngai poini mahau inga o ku o mai to taha ko na ko fia lave ki ai koi
O kulahe ngahi poi nia ke ta ko siope ke lave ke a foi tolu. Koi. Ko e ai e lao ke lahi. Ko e totongi tahmiriona ki he talanoa ka pau te tau alo o whapati. Koi. Pea mo poi ni fika tolu solo tonga. Koi ke tapu e tu whawhare, no ai ko tu whawhare. Ko foi poi ni maho inga ia ko mai to ta ko na ai lotonga mau ko ni ku hoko ko ni fai tonga ta whakatemu kāngati. Te tama. Ai mea koe tokoni. Ai ngāhi kupu koe ne kulau koe pāti. Ai koe ne poi ni ano tonu. Kau whok mai ke he lao. Koe mea kou aloi koa mamani koe whau e u lao. Lao whakanganga. Ke ne hanga o toka ngai. Ai u palaparema. Koe u mea o ku hoko whakaaho whakawike. Moini liu whai he whonua. Pea ku whakaaho ofai. Tau whamalo tau tau ruia. Pe koe hae ngahi tau no ai pore anga koe ni. Ka koe talu e tau liu whakate mukalati. Koe kulawe i. Koe pure anga eni. O kulahi taha e nau whau e lao whanga. Pea koe mea koe ke hele rei mo COVID ngahi lao whanga. Ngā ia hono ngahi malo hinga mo vai anga koe isi ke he. Ka koe poi ni. Koe nau whenga. He koe awa lahi. I e tau nofa mai he tau e whiha. Ko i kai ke whau hau lao whakanganga taru whemo i kina. He tala noa he u mea ia o kai ke mahino ia ka tau kō. Ko ku tā noa mo. Pa koe tā noa e ko whai ki tonga. O ku kai ke peheni ko haku sio lao. Pa koe ko tā noa pe ka mō. E ku pau ki tā noa pe he au ki he tau tae mahino. Kau moa wai ko tae mahino. Ke tau toi wheinga. Sio ke mea koe. Talo e tau e whiha me he wafe. Walunga frutupu. Koi. Tūgehe ngei haua. Tau te au mai ke he wafe hongo funu. Mo e tae whau lao ai whonua. Koi. Tala noa moe ke, moe whalo to i moe whenga liliu, moe to o mawhai mo mea. Saipe, koe mea peena na uhanga teke mai. Ka ke whau hau lao whaanganga ke tokoni ki he tau mōu. Mo whakatontonu e tau mōu i ke whuliriu e tau e whanua halata. Ka lau e whau lao, mahalo he tu e tai miniu la henge fo i whau lao e pure anga koe ni lao whaanganga i he tau lere ki mui. Pe koe hae lo loa ke whakatatau mai ai. Koe whatongia ia o e wharearea ke whau lao. Koe harewa mea e tau wharearea ana e whai he tau e whiku ki mui. Ina u whaana tohala. Seke fo i lao koe ne whiha. Koe mea koe kono tō whakarerei, mo whakaangai, mo whakawhepaki, koe isi ke he moia. Ka koe whenga e pure anga ke whau e pū lao ke tokoni ka tau. Koe mea ende u ka ananga ke ai. O ku mau taimi e whau e lao o lau miriona. Ka ikai ke mama o tau atamai. Ka ikai ke lerei e tau mo ui whakamolare. Koe fo'i whala ape i se tamai. O kou manawasi, i whatunga whau lao koe ni. Ka pau he kai e tu mama ho tau atamai ta tō ke mea nau ta anoa kea ne naina ta anoa kea sokolate si. Ya kai ke lele e tau mo ui whakalau maare. Hena e kau e he malanga sokolate si koi whare hopone te kei u lawe ke. Nane pehe. Ka lahi e tau ilo o pehe. Ka ikai ke tau lava o ngā oe aki ai poto o ilo ko ia ki he mo ui whakamolare. Mo ui whakapoto. Pea koe fo'i ta aonga pe. Whala ape i se tamaki. Aini uhoko i tonga. Koe ilo mo e toke tā mo e maasta o ku whai hake ia. Ka koe atamai lerei koe mo ui whakamolare o koe ke asma ia i he tau lere mai koe. Aia koe foi vai anga. Te tau whau e tau tolo e lau miliona. Ka e mau i pe ia he ulunganga. Kau taku whaporikare e whakamolare. Nau mai pe nau tolo turi moa. Turi hole nau whanki moa. Lotonga nau taki.
nau whakauso usa pena o tō, nau whenga pena o tō ke ai pa angao a whei ke nau pāti, a whei ko nau api, langa nau whare, ai nau mea rere. Se te u mea koe, hanga pe e mo ui wha mō lare, mo mama whaata mai, o mau katoa e ulao kono nau wha. Kua paurewa ke alu e fo i tō lu whakataha, tala mai e sola tesi pe koe, tala noa ia e civilizing. Ka pahe kai ke alu e tau mo ui whakarunga pia mo e rationality, mo e mama ho tawa ta mai, pia alu whakataha mo e lao mo koni sutone, koe fo i mau kaimpe. Mau kaimpe. Mau kaimpe. Ta koe me umna wha murini ia u whanua kone u kau ia ai. O nau nofo siofi ai atamai o i kau politiki, siofi nau mōlare, hulu pe mōlare i he aho kotoa pe. Ko ne ki i hu he whare i King Kolosi, ma o henda whaita o ne ka aunga e politiki. Se whanki mea iki koe, ne keke i lau ne whaha ia. Ko ne hu pe anahe matapā i whare hula i King Kolosi. Koe hae uhinga. Koe uhinga he koe mooni mea ka vai whaka mōlare, mo mai vai whaka ata mai lelei. Tai aonga ne taki ana o whai mo whenga ke tauhe koni. Tauhe koni suto ne mo lao ta whakoe ka hao ia o mo ui ta wha mo lare. So koe umea. Te kai ke reo whiowhia tau ngai a ki ai. Te ke whiowhia mea koe ia. O ku te eke o whiowhia tau ngai e turi moa pe ta mai a kai ke hupe ki whare area. O ku tapu ia hendi. O ku sewe mo ui whakaunga ngā hen, he ko koe te ke alo, ka turi moa noa ia hatama, mau noa ia pe heni ko ke whangofua ia he media mo e whanua ke hu. Koe tama, e hu o ku nofo maa, pakapau, o kai ke mari, ngofua pe lao ia koe e ti whekto he. Kai at least o ku mau hono whamiri ke hu o whare. E mea kai tōnga ia o kai ke, ia koe ta oene whiha, Pāti beka o minista aia, nau angatata awan nau tō puri atu ia pa mo sekeritari, koe tau tāna mooni ani he koe umea koe ia, o ku mau ai whakamōlare whonua. Mona. So koe tau hoko mai ke he poini ua, koku hinga ia, tau pehe rewa e Professor John Anderson na kua se ai whaiako a Afrika University. Koe lahan koe tau whaulao kai kai ke tau whakaukau, mo kai ke tau moi whamōlare. Ta koe foi mau taimpe. O ku sai e whaulao, kai a ko e whonua, ke ngāo ake ho nau ata mai, ke ngāo ake me nau mo ui whamolare. Ta koe tupunga ia koe o ku pehea, i he o ku te eki ke tau ngau e ke he umea koe. Koe poini hono ua, koe totonge ai taha miliona, ka pau koe aike resisita e upāti. Ko ki lawe no be tonga ke mea koia, ki tō raha koe ni o tāna ki whakau mai. O ku te eki ke ea i hame a ia i he lao mo koni stuto ne ke whakapāti. Aia hei kai ke tō tāna lolo au ia ke he taha miliona mo mea, koe mea ia ki mui. Koe koni stuto ne mo lao i tō ngā o ku i kai ke ea i hame a ke he whakapāti osi. Ta koe haere vai whakapāti ka noku whai. Koe fo i lere vai, tae whakalao, tae whakamisuto. Ta koe mea whai ngofua ai koe ke nau whai ai ngāhi mau mo hia. He kui kai kia mea ea ke ne hanga o tataki mo pure i ki nau tō. He kui lere vai. Koe mea ke hei, alatu ke koe totongi po koe haa, ka kou tui koe fo i mea lahi ene ai whakapāti ia he patoa mo samole a kirispo iwa. Koe ai ke nau lele vai ai pe. Blava pe lele vai. To haka mo pate ka kai lele vai ai. O kai ke tui au ia tonga e vave mai hanau hanga o whakalao i mo whakakoni stuto nei a mea koe pate. He uesia ai e nau lele vai holo mo nau ngau e hala aki. Ai mawhai pure. Toke awa ke hapure anga pe ko hapare mia e loto to. Ke ne whai ha foi whai to o ke foi mea whai pāti pa te tau whawheta. Koe mea whao sina ne tara noa mai ki ai, o kou poupou rahi atu. E ko hai e toko raha pene ko meni mai.
Kei do i roa bana ko slave ki ai ki mua. Ko e fu ta e whakalao, ta e whakademokalati, ta e whakoni stutone, ai mea koe ni koe tokoni ai ongo pāti pe koe pāti e whika ki he kakai. O ku mau ai ai lao kempeini mo lao whiri whare area. Ia koe ku whakatu koe aku mo wanga i whakaukau. O toi whai ha ai taha mano ke whawhawhonga e taha. He ko osu mau e fulao ea ko ia, i ngā aua e patoa, mo e nā upolo kalama tokoni, neonga koe ai koe tokoni ke masiva, ka kuka. Fu polo kalama tokoni, a pate kakai, whawhau mai whare area he pureanga, koe o nā kalamai he taimene I, ko mea e pate kakai, mau e te mokalati, mau e lao mai ko ni stutone, I he u mea koe ni, Kako hawe au hoko. O ku whai pe. Koe taurere tau tō koe ni me taurere mai tau e whānoa. Koe tau mau lao pe mau ko ni stuto. Oku I kai ke tō ilo au ia hano tō e whakarea. Whālo pito e palofesa ko tui koe lawa ia e ta taimi ki he ahoni. Koe ngā te tata e whoki mai pē I he mori te wika hau ke whaosi aki e ta prokalama ki he tauni pera toki whoki mai rewa he I Sanuari ka ki mua ai te utu atu whainga mari whaosi ko ni ke te koe ki ke whama apo opo mai ha te mea o ke whie whaosi aki ki mua ke ta māwa he ahoni Ko whakatoanga e pē tonga mahalo ko mei ose ta tala noa ki he wahe mawhai. Hei, ki te lahi ngai mea ka koe u te whitau I whakaukau. Koe. Pako tui koe moni te kahau I he ta porokalama whaas koe e pa tau maalolo I he horitei pe koe Christmas milu whaas tau. Koa whai hata talanoa wha osi ki hono au whangatuku ai talanoa koe ki he wahe mo whitawa. Tako whiake mawhai. Pia kei whok mai pēta ana aki ai. Ka koe mea ene o kou whakaukau ki ai ki he tau tutuku atu. Ka pau o ku ke whakaukau tatau mo au. Koe tau fo o u. Koe tau ia kou whaamu ke hoko ate tu whunga whonua I hono talanoa e koni stutone whalaluku fua. Koe. Pia mono ngahi kongo, mono ngahi keto I whakaukau, mono fuo, mono uho, mono erito. Pia mo ngahi tuku au mai hono mau I koni stutone e ngahi pure anga e mewhia. Koe. Ka koutui mahalo, e kou fie alu ki a I tonga, he o ku whai e ngā ua e lo au mo ngā ua, ke no whamābo opo e ngāhi kupu la lahi e koni stutone ai ko o kutu uta e ngata, ke whai hano tālanga I ki whonua, ai ko e ku o sai ngahi kupu na e alasi, tai whakoni stutone pe tai whakalao, ta tau pe ko hai, nai taki I he aho ko ia, mehe waha o tau whahau ki he aho, tau whahau wawaki, sas, Koe. Ai a koutui koe whai ngā aue mahu inga ia, ono whenga lo au ke review, mo hono toi wakai, mo hono siof, ngai kupu, ta ingata, ngai kupu forever, I koni stutone, ko ase mai, ko whai ano walasi. Pea toi mālohi mai, au pito I he kuonga koe ni na e paremia e Samuela Kirisi, pea mo patoa. Ko tui pe ka pau, te ke whemare be ki ai, koe fwoi kawengai, ko whakaukau, ke tau whao koe uhinga lahi pe he ku whai mau fwoi ngā aue, ke ono whamabo opo e koni stutone, pe ma ngai kupu koe ko o si uesia. Ke wholahi ke whonua. Ka ko whamaloa te mau whai ngā maari e. Whamaloa ke kakai ko toa pēna, mo whehui mai, pa mo kei mea mai. Ko whewhia peu ke iai, ai hoeki mo tau kainga hena mo kei mea mai, o mea mo ai whakaukau, ta tau pe ku hoa mo whakaukau pe ikai, ka koe a ngā ia ai ngā maari e, o totonu, me tawata totonu e rea, me tawata aina e rea. Pea mo ngahi mo oni, I he mea o e rea. Pea mo ngahi lelei,
I he mea o e uhinga o le rea, pe pe heke ngai mea o tau. O whalai atu, te tau atonga, ka tau toke o mai. Mahalo. Mahalo apito e professor, pa mahalo atu I he lavalere proklama e ahoni, ke hange koe ko ke o si whaha mai, ta toki whoki mai hui ka hau, o whama apo opo ai e ta proklama whaosi ke tauni, o ta a whakatoku I he vahe ngahi mawhai, ngahi mea koe ke te ki ta tala noa ki ai, pea ki mua ke tau malolo kisimasi mo tau kainga mamata, pea te toki whoki mai rewa he tau ka hau ke konistutone, ka e malo apito, kata mawai ai ka o whahoke whankitu waki heni, ka toki mawai pe mo kainga whanong koe ni malo apito pea ofa atu, professor. Mahalo. Koe ngatai e tau polokalama tufunga whanua ki he ahoni, te whamalo lahi e te kutui motolu e kau mamata, o ku tau whanonga I he polokalama koe ni, na tau whanonga mai ni he weekend hono tahawalu, hono whakahoko ai polokalama tufunga whanua alo au pia mo palofesa, toke tāsi o siwa laftani, te whamalo lahi e toi pewe I polokalama taha ki he monite wika hau, pia koe ne lawa ia ai polokalama ki he tauni, wike hoko mai ka wike kisimasi ia mai whaastau, pe tau toki whoki marewa hoko atu e tau ngahi polokalama I ngahi wike ka hoko mai ai. Ka neongoia koe whamanato atu pe, tau ngahi toenga tau ngahi polokalama ki he wike ni, ko a pongpongi, taimi fitu e fiafi, koe polokalama ia whatwhanua who'ou, a ia koe polokalama ia whahoko e piveni piukala, whahoko atu ia a pongpongi, koe tūsi te, I he fitu e fiafi. Ko e pule lulu, ko e taimi fitu e fiafi, ko e polokalama nga mahenia, ai langa whanua, a re mātua I muri, ai e whahoko I he pule lulu ko toa pe, whahoko ai polokalama Zoom, I he pule lulu, taimi fitu e fiafi, ai hoeki whawhine o re mātua I muri, e whahoko ia I he fiafi pule lulu. Taimi fitu, ko e toa pule lulu rewa, ko tau polokalama ako mo politikare ia whahoko atu I he toa plelu, taimi ua I fiafi, pea o ku amanaki ke whakahoko, pea mo e tau polokalama pōpoaki talamonu he krisimasi, e whenga ke whakahoko atu ia I he taimi fitu o e fiafi tua plelulu e wikeni, pea mo e fiafi whalaite ko ia o e wike ka hau. Aia koe hui polokalama pe ia ua e whahua mai, koe polokalama talamonu Christmas pe mo whaastau e lava ke tā mai I he line telefoni o atu pe koe tā mai I he messenger o whakahoko mai ha o pōpoaki ki ha tapa pe o mamani pe te nau toki mamata pe I he video live ko ia I he taimi o live e pe koe toki taimi pe te nau toki whainga maari o mamata ki ai ko ia koe tuu ia tau polokalama pe eke ngatai o ki ai mo polokalama e live at pe meheni I he fiafi whalaite ko ia o wikeni, taimi walu ko e polokalama whenga paanga ia, ai langa whanua a re mātua I Aukalani, ai e live atu ia I he taimi walu e fiafi whalaite o wikeni, pia koe ahatoko nā ki rewa, e te live at pe me polokalama whenga paanga ia, a re mātua I Salt Lake City, ai e whahoko atu ia I he whafuafua ke taimi hoko ai wha e fiafi. O I fiafi tōnaki. Ko tu e tau ngahi polokalama au toe ke whakahoko atu I he wikeni, ka ku māloho mo mea mai, ka pauna e hao whehui o ku te eki ke ma au ke tuai e ne asi hake he ma telefoni ke whahawakai ki ai, sai pe toe wike ka hau, kai whehui ko toe he wikeni te uto ki hanga o hikia ke kamata aki, ai polokalama ko ia wike ka hau. Ka mo mea te u ki o ato e ngahi tuaki koe ni, me ngai kautaha, kuna whaatokoni mai ki he kautaha ngongoni, ke whahoko tuaki e ngahi polokalama koe, ko atu whawiki pe meheni, kai malo apito, tauto ki whelongo aki a pongpongi ko au Sylvester Tong, pe mi he Vipon Media. Koe e ongongolere e nia ki loto Aotearoa. Kainga tonga, ka pau o ke whakaukau ke whetongi a hao melere aki ha melere fo o e kuonga, koe Chimana Wholesale Autos o loto o tahuhu, ai kaudaha melere ko fuola tau, e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki, o ta tawa I be koe hatu unga o ke iai. Aia e ne whaka ofa e nau melere fo o pe te maa o whiunga, mo ta wivi whapanga. Koe Chimana Wholesalers o loto o tahuhu, e maa o toa e veni 4-wheel drive, kehe wau ki he tau wawhi o manoa.
veni famili se avalu, se honfulu mo se tahaua. Peka lau ke mau ka oua, whaka of atu ai menere. Whatonga iang e mau klasi veni manakoa ki he famili ko e mahintra ta uafe wanua. Oku sea fitu, alu ki whare loto, pe kakaha mo unga ka me ko e laulo taha onoana. Pe seti pe ono poin hiwani mai interest ke totongi whafoke. To orewa ho telefoni o ki rea mai ki he noa walungi au wha ono ua ono ua taha pe te au tono mai pe ki he whika ua walu o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Trimana Hostel Autos i he noa walungi au wha ono ua ono ua taha. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui a ia uki iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni, ua lau I tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. O ua na ke tuku ke fuwhainga ta ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, o ku ke whia mao sēniti ai. Ke hau ka venga wha whamiri, ka venga helo tu, whia mao sēniti ki abe ki tonga. Pe koe hāpe hao whia mao sēniti, whakawawe. Ko e South Pacific Loans, pe tene lava, ke ne toko ni koe. Ka o ki kai ke tui mai, pe ke to rewa ho o telefoni, o ke taila ai whika o I whakamaui, noa walungi au, walu, hiwa walu. Pe te ke au tono mai pe ki ha mau ofisi, I he whika ua o Cavendish Drive I Manukau, pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellingtoni. South Pacific Loans, I he noa walungi au, walu, hiwa walu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana I bea program a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he otongani. I kai ngata eiga o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa, tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawe inga aki foki e tak mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mkakara, matala I akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi api. Ke konga pe ia e tau whamaloi sino mo ilerei ke tau huo, tafi, pe a hiko leve I tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa ia ea o maa mo fo'ou. Na ko I whanau ke whanawhana mau pe ki mo ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilerei mo hao me ngahi mahaki tau te whito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka o mai ke tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ku atu eni I hangalelei ai Tonga Tourism. Lere e lia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau I ho a veuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina I ko e aki hatotongi mātu a whakatu I mo. O ki kai ngata he mau awe uta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo container mea kai aisi. Tuo taha I he mahina ko toa pe me wawa, pea mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pe foki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo wawa. Pea o paanga pe wha e walungeau, a e mau container ki wawa, I November pea mo December. Pe aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, I hawhainga lalahi pe. Pe ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke wha o whia maari ai ho uta, te mau toe pick up.
Oua na ke whakaukau, ko haaku talai hanga mai. Ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, fiatokoni, pea loto I whatawhata mawhani. Wheto daki mai lewa, I he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima, tau fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke hau tonu mai be ki ho mau ia te I he whika nima, Fairburn Road, I Otahuhu. I he tau ataina free. Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pea pehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uanga fultupu ko mau ngau e langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā weni, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction a e ngā we leipa maau I kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngā langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu kia te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua nā ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngai community ke he I he ngau e ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahe tāpua ke mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o kuke maho inga ia I he ngāue koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu no ataha wha ua nima ono no noa. Malu no ataha wha ua nima ono no noa, I he Faustina Construction. Opunga matariki, wakumalama whakatopo-topulangi. Si ata papai, nei lalaia e whetauraki. O katupula, e angatu e wakawawakulaki. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and men will live forevermore because of Christmas Day. DJ Prescott in the mix.